قناة الفوائد الفلبينية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manguripna Allah subhanahu wa ta'ala so agama tanu agama Islam na danyan dan mipukasa gudanyan dan bagakan so kisusuguun si ko kapipi sa parangay o manipitenggisaan ko mga Muslim. Ayamataan benar manguripna Allah subhanahu wa ta'ala na sunabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagiyid isa ini talinguman yan narkitano. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Pitero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amataan aaya buak ya sugurakan na anakan matarutup sa mga parangayan amapia. Nagyuto din sabab mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala adipatut ubami pukasa manusia si ikuk kababalin yan na Muslim suka pipiin yan ko parangayan yan maluy tanong sa pito akapia udin nakapak kalalebi udin nakalbihan agyang kai amapi apap parangayan. Paganeron mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala al-akhlaqul hasanah min asbabi dukhulil jannah. So mga paparangayan amapia napadsikop kasabapan ko kisulja surga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Miyakapuun ini ku Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini saan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan tunay nganin asyay apin na kamadakal ama pakasulyan su mga tao sa surga pitero iyan sallallahu alaihi wasallam sukalak si iku Allah gusumapya apa parangayan. Ikadua mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala al-akhlaqul hasanah sababun fi mahabbatillahi li'abdih. So mga paparangayan amapia napkasabapan ko kababayo Allah subhanahu wa ta'ala si iku uripan yan. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadallahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Aya pinakap kababayan ko mga uripan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na supyagi bat-tibatan kiran ipaparangayan. Maana mga uripan Allah supin na kamapyakiran ipaparangayan. Ikatlo, al-akhlaqul hasanah min asbabi mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mga paparangayan amapya napadsi ko mga kasabapan sa kababaya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, inna man ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Mataan na tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat tawa pinakamarani pinakap kababayanakan gu pinakamarani rakan si iku alungan akayama na sumanga pipiyar kanu imanga paparangayan. Ikapat mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala makarimul akhlaqi athqalu shay'in fil mizan yawmal qiyamah. Sumanga paparangayan amapia na aya mapened asyay si ikut timbangan sa alungan amori. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Daden na ubabwa syai daden na ubah syaibu si ikut timbangan apin na kamapened kumapya apa parangayan. Ikalima mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala al-akhlaqul hasanah tudha'iful ajra wath thawab. So mga paparangayan amapia naptakapniyan subalas su manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yudriku bi husni khuluqih darajati qa'imil layli sa'imin nahar. Mataan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asus sakataw amama
nami sabab ku kapian yan ipaparangayan nap kerotian sudarajat utau aiti tindagian susambayang si iku kagagawi gusugi mamasa si iku kadundo ikan mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala al akhlaqul hasanah tazidu fil a'mari wa tu'ammiru diyar. So mga paparangayan amapia na papagumanan yan sa mga umur o manusia gupapanagumbalin yan sa mga darpa. Qala sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. So mga sumapi paparangayan gusumapi akapakisisiringan napupanagumbalin niran sudarpa gupapagumanan niran sa umur o manusia. Ikapito mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala lil akhlaqil hasanah makanatun ulya fil jannah. Bagian o mga pipya ipaparangayan sudarpa amapuro sa surga. Qala sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rubdil jannah liman taraka al-mira'a wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah. Pitero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saken idato si ikwalay si isak kababaan o surga si ikutawa ini bagakyan suka kapaki pawala apias kanyang pen makabebenar gusakan idato atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikwalay si iksaluk as surga si ikutawa ini bagakyan suka pamukeg apias kanyang pen giisendag gusakan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idato si ikwalay si isak kapuruan o surga si ikutaw apipiapian yan so parang inyan.